Sanibonani babuyile emakhaya, igama lami Akhona Kamtshakanye. La ngizocela imibono yenu. Kunosisi ongibhalelile inbox uthi usisi unenkinga, ulala nomuntu kadadewabo. Uthi indaba yaqala ngokuthi usisi wakhe embhalele uthi kwakudlala ibhola, sokudlala i-team kaSibari wakhe ngalelo langa. Uthi ngeke aze akwazi ukulidalula igama le-team ukuthi kuyini igama le-team. So usisi lo akanayo i-T_V endlini yakhe, usisi wakhe akanayo i-T_V endlini yakhe. So wasemcela ukuthi uSibari wakhe uthi ucela ukuzobukela ibhola endlini yakhe. Uthi waseyavuma-ke ukuthi ake uSibari ezobukela i-T_V. Abajwayelene njalo benoSibari, usawubona yebo, ya. Weza-ke ngalelo langa uSibari wazobuka i-T_V, shuthi i-team yakhe-ke yayiwina ngalelo langa. Uthi mayikora i-team Jabula, uSibari azomthinta umhlane. Okay, uthi akazi ukuthi kogcina kwenzakaleni. uSibari waJabula bagcina sebebambana, bagcina sebephusana embhedeni ukuthi kanjani naye uthi akazi. Uthi kusuka lapho-ke benoSibari every weekend bayankishishana banikana. Manje uthi yena usekhathalele indaba cause imphatha kambi. Usisi wakhe usenanokusola ukuthi umuntu wakhe khona umuntu akajula naye ecaleni. Manje yena ushawa unembeza ukuthi uyena lo ulala nomuntu kasisi wakhe. So uthi mayemtshela uSibari ukuthi akasafuni ukwenza lento, uSibari uthi ungazongidakela, awungizwiselani into emnandi kanje. So manje uthe ngibhalelile ethi ucela ngimcelele noma ngimbuzele kubantu ukuthi yini angayenza ukuthi akwazi ukuphuma kulo muntu usisi wakhe engatholi, cause akafuni ukuzwisa usisi wakhe ubuhlungu. Angi-understand-i ukuthi akafuni ukumzwisa ubuhlungu kanjani ebevele sekwazile ukulala nomuntu wakhe. Bengicela nize nemibono. Ngiyabonga.